hano mw'isi twama mu ntambara, ikico tugihuriza ko twese, kandi uko nabivuze ubushize nuko yaba umugororotsi yama ari mu ntambara agwanywa na Satani ngo ave mu gakiza asubire mu byaha, umunyabyaha nawe yama mu ntambara kuko yumva ubutumwa bwiza akagerageza kuva mu byaha, mugabo Satani akamugwanya ngo abigumemwo. Ariko muri izo ntambara zose nababwiye kandi si jewe nariko shimangira ku ijambo ry'Imana ritwigisha ko uwo duhangana mu ntambara zose ari Satani. Wagwana n'umubiri, wagwana n'isi, Satani niwe abavyihishije inyuma. Imana idufashe cyane. Naho bishika kenshi ukabona umengo uhanganye n'umubiri wawe, naho bishika kenshi ukabona umenga uhanganye n'abandi bantu bagukikuje, imiryango n'inshuti n'ababanyi, ivyo wewe wama ukwiye kwibuka nuko ari ibyuririzi bya Satani. Mukunesha umubiri wemere uganzwe kandi urongorwe na Mpwemu Yera, kugira ngo kameremere k'umubiri gapfe, ariko Mpwemu Yera bariwe yiganzira, umubiri uzobunesheje. Aho uzoshitse ubugombe bw'Imana, kuko kameremere k'umubiri nikigera kemera ubugombe bw'Imana, mugabo Mpwemu Yera abwirekanye na Mpwemu w'Imana yemera ubugombe bw'Imana. Kugira ngo roneshe umubiri wawe, emera kuganzwa na Mpwemu Yera, kameremere k'umubiri gapfe. Mukunesha isi witandukanye n'isi bo n'ivyayo, hama ukunde kandi uharanire ivy'ijuru. Kugira ngo isi uyineshe, manza witandukanye nayo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo hunga, va muri Babuloni, itandukanye n'isi. Kandi mu kwitandukanya n'isi witandukanye n'ivyayo, kuko nimba ukunda ivy'isi ntabwo wovuga ngo isi ntuyikunda, oya. Itandukanye n'isi n'ivyayo, ukunda ijuru, wifatanye n'ijuru kandi ukundi ivy'ijuru, aho uzoba ushoboye kunesha isi. Hama ugwane rero urugamba rwawe rusigaye uhanganye na Satani. Imana idufashe cyane. Mu mubiri rongorwa na Mpwemu Yera, mw'isi haranira iby'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Isi n'ivyayo bikira urubanza, ubikira umurongo ntarengwa, witandukanye nabyo, uca usigara rero uhanganye na Satani. None Satani wamunesha gute? Yesu Kristo yaratubereye akarorero keza mu ntambara agwana na Satani, kandi muri zose yaranesheje. None byagenze gute? Iki nico kigwa cy'uno munsi ugira 10 mu minsi 12 twiga ku ntumbero y'ubutumwa bwiza n'intambara z'abantu b'Imana ku isi. Kaze cyane rero twumve uko Kristo Yesu yatubereye akarorero. Ikiganiro muri ko murumva ni ijambo ryo munsi, mbahe kaze irigira kandi na cyane cyane kuri mwe bwari rya mbere tubana, jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza. Nitwa Iradi Ndiho Kubwayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze cyane. Turasoma amajambo y'Imana dusanga mu cete Paulo yandikisha ishengero ry'Abanyefeso. Tongere dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Abanyefeso igice cya 6 turasoma imirongo ya 10 kugeza kuri 18. Hari amajambo meza cyane benshi basanzwe bamenyereye, ariko ntese ubwoba ko batayakoresha. Mugabe ijambo ry'Imana ryose turaryumva, tukaryakira, tukarikora, kugira ngo ribashe kutugirira ikimaze kenere, duhingure, rituvugutire. Nkunda kubwira abantu ngo naho twaremwe n'ibiganza by'Imana, ntituremwe Imana ivuze. Ndakivuga ngo ntituremwe mu ijambo, subiye kera mu itanguriro rya byose. Imana ku muntu yaritonze, irarema, irabumbabumba. Mugabo ku bindi byose yaravuga ngo ni habeho umuco, habeho ibikoko, habeho ibiti n'amoko yabyo bikabaho. Mugabo ku muntu ntabwo yavuze ngo ni habeho umuntu, ahubwo yaritonze, irabumbabumba n'ibiganza irarema. Mugabo icyo Imana yaremye n'ibiganza ni kibiribiri, ariko icyatumye icyo kibiribiri kibana ubugingo kikabaho ni Mpwemu Imana yahumekeye muri icyo kibiribiri ivuye mu mazuru yayo, impwemu y'ubugingo.
None rero mu buryo bw'umubiri tubeshwaho n'ibyo kurya nk'uko Imana yabitugeneye, mugabo mu buryo bw'imwemu tubeshwaho n'ijambo, kandi ijambo riraturema mu buryo bw'imwemu, rikaturemamo ikindi cyaremwe gishasha cy'inkomezi n'ubushobozi. Ijambo riraturema mu buryo bw'imwemu, rikatuvugutira, rikaduhindura ku rugero rwo guhimbara Imana no kuyihesha ishimwe n'icyubahiro. Kandi iyo dushikame tugakomera mu buryo bw'imwemu, turwana intambara zose tukazinesha, kuko intambara zacu si izo mu mubiri n'izo muri mwemu. Iri naryo n'irindi jambo nje kukubwira kuri uno munsi, kugira ngo utahure neza ngo uko wumviriza amajambo y'Imana ukayasuzugura, uko ubana Bibiliya ukanka kuyisoma ikuzura kw'ivumbi, uko wumviriza ubutumwa bwiza cyangwa abavuga butumwa ubabonye bafashe microphone bagiye kuri altar ngo batangure kuvuga cyangwa wisohokera, uko wumviriza indirimbo zivuga butumwa zikagushisha, mugabe imiziki yo ukanayitamba witwa kuri umukristo, ugasanga muri telefone yawe huzeho amavideo n'ama-audio y'indirimbo z'isi iz'Imana ntiziguhimbare. Ubutumwa bwiza ntukabudownloadinge ngo ubwumvirize. Imana itababarire cyane. Burya twebwe rero tuvuga ubutumwa bwiza ku WhatsApp duhura n'intambara nyinshi. Wumva kubwira ngo umukozi w'Imana ngo ubutumwa watanze ngo nari niko ndabwumvirize, mugabo ngo bwananiye kumara, ngo audio ngo y'iminota 15 cyangwa ngo 20 cyangwa 30 ngo irarambira. Imana itababarire cyane. Mugabo ari mu bukumbi kurorera umupira ntagomba ko ya minota 90 ihera, yifuza prolongation ya mbere n'iya kabiri. Imana idufashe cyane. Ari kurorera filme season ihera mu gitondo kugeza mu kindi gitondo, amara amasaha 28 ari kuri video, ari kuri television. Mugabo iby'Imana audio y'iminota 15 cyangwa 30 imubera ndende. Imana itababarire cyane. Ariko arachatinga kuri Facebook, arakesha ijoro ryose, mugabo ariko arasoma Bibiliya n'umunota umwe ntawumara. Uko niko Satani yababahesheje iby'isi, ariko abanyaga umwanya wo gukora iby'ikimazi, mugafata umwanya wanyu wose mukora ibitagira ikimazi. Mwibuke rya jambo nababwira ngo byose murekuriwe, si byose bibagirira ikimazi, byose murekuriwe, si byose byubaka. Kandi kumara umwanya ukora ibitagira ikimazi nawe bitoba ari ibyaha, kuko byagutwaye umwanya wo gukora iby'ikimazi hari uruhombo runini, kandi urahahombera n'imigisha n'ubugingo bwawe nyine ugashobora gutakarirayo. Kuko umaze umunsi wose asenga Imana yisonzesheje, cyangwa umaze umunsi wose asoma Bibiliya yera, ntabwo ashobora kunganya n'uwamaze umunsi ariko arakina umupira cyangwa ari mu bukumbi arorera umupira. Uwamaze amasaha 24 yisonzesheje asenga yisabira imbabazi n'inkomezi ntabwo ashobora kungana n'uwamaze amasaha 28 ari ku mafilme. Imana idufashe cyane. Tube maso rero, isi iri kwirashirana n'ibyayo, tumenye ko abo tunigana nabo atarabiki, atarabinyama n'amaraso. Yesu Kristo abampera umugisha cyane kandi abafashe gose kugira ngo umwe wese atazimira ariko atahura ukuri kandi abohoke. Twishimikize rero amajambo y'Imana kaze cyane. Abanyefeso igice cya 6:10-18 haravuga ngo ibirwanishwa by'umukristo, ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambare ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa murwanizi. Kuko abo tunigana atarabinyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo mwabira ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'ibyo ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ibyo byose mwabire inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabire ingofero y'agakiza bo n'inkota ya mwemu, niyo jambo ry'Imana. 18 musengere muri mwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose, musengere abera bose. Imana ihabwa icubahiro. Luka igice cya 4:1-13 haravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Ndasoma nihuta cyane gose. Yesu yuzuzwa mwemu yera ava kuri Yorodani, agendeshwa mu bugaragwa na mwemu, amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umurwanizi. Kandi muri iyo minsi ntacyo yariye, ishize arasonza. Umurwanizi aramubwira ati, niwaba uri umwana w'Imana bwira iri buye ricike umutsima. Yesu aramwishura ati, byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa,
aramudugana amwereka ubwami bwose bwo mw'isi mu kanya gato. Umurwanizi aramubwira ati ndaguha ububasha bwose n'ubwiza bwabwo kuko jewe nabuhawe kandi mbuha uwo ngomba wese, nuko niwamfukamira ukansenga ubwo bwose buraba ubwawe. Yesu aramwishura ati byanditswe ngo usenge Uhoraho Imana yawe abe ariyo usaba yonyene. Amujana i Yerusalemu amuhagarika mu gatwe k'urusengero aramubwira ati niwaba uri umwana w'Imana ikororere hasi, kuko byanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame kandi ngo bazokuramira mu maboko yabo ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Yesu aramwishura ati byaravuzwe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. 13 Umurwanizi arangije ibyo amugerageresha byose amara igihe amuretse. Dusenga Imana. Ndagushima Mana ugira neza, ndagushima Uhoraho usega b'amahanga kuri kano kanya kazima kandi uturonkeje ngo twongere dusangire n'ubwoko bwawe ano majambo yawe meza mazima. Ndagomba ngo mpemu wawe yera agerere muri jewe amisobanuro yindi nziza datuje rukundo yo kwigisha ubwoko bwawe, kandi insobanuro itsinda ikinyoma umugwanizi yaboheye Imana mu mitima yabo. Hama ijambo ryawe ribarememwo ibindi byaremwe bisha kandi ribabohore nk'uko ugomba. Naramuje ubugunge bwose bw'umugwanizi kubumviriza bose, ubumva wese Mana umushoboze kumvira. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Mwene data, hano sinavuga byinshi cyane gose kumenya ngo nabirangije, ariko ndagomba umenye ko kugira ngo ubashe kunesha Satani, ko icyambere na mbere cyo twavyumvise mu Banyefeso. Paulo ahanura ishengero ry'Abanyefeso aravuga ngo mwambare ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa murwanizi. Ikintu cyambere watabuye neza yuko intambara zose ugwana nazo, haba mu gihe Satani yuririye mu mubiri canke mw'isi, ko umwansi wawe aguma ari Satani. Igikurikira ni ikihe? Ko amaze kumenya umwansi wawe Satani wariwe, utegerezwa kwiahuma armure y'umukristo, ukambara ibirwanishwa byose by'umukristo. Umviriza, apana bikeya, byose uvyambare byose kandi uvyambare neza. Mugabo namambwira abantu ibirwanishwa by'umukristo ntushobora kubikoresha utari umukristo. Oya, burya inkoho ihawe umusivile, uretse ko abo twese twahindutse abasirikare kumurenganga intambara twigishije ibitari bikeya, mugabo inkoho uyihaye umusivile ntashobora kumenya yuko kugira ngo urase ufyonda kuri detente. Na ibyo yobimenya, ntashobora kumenya yuko umanza ugashariza urusoro rukinjiramo nuze muri kano ntumbaza. Bujye ngana je umusivile sindanabizi. Ariko ndagomba kubwire ngo ibigwanishwa by'umukristo ntushobora kubirwanisha utari umukristo. Ikintu cya mbere ni mugomba guhangana na Satani, hagarara mu ruhande rw'Imana, kizwa kandi ukizwe neza. Umukristo wa Kristo wuzure mpemu yera, ugenda nk'uko Imana igomba, witandukanye n'icyaha, wamukora ibyo kugororoka. Hama ambara rero ibigwanishwa byose by'umukristo. Iyo ni intambuko yindi. Ikigwanishwa cya mbere, kenyeza ukuri. Ukuri kukubere inkindi. Hama ukugororoka, ikigwanishwa cya kabiri, kikubere icyuma gikingira igikiriza. Hama ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza bw'amahoro bukubere inkweto mu bworo bw'ibirenge. Ikigwanishwa cya gatatu, ukwizera kukubere inkinzo yo kuzimisha imyambi y'umugwanizi yaka umuriro. Ikigwanishwa cya gatanu, agakiza kakubere inkofero mu mutwe. Ikigwanishwa cya gatandatu, inkota ariyo mpemu yera canke ijambo ry'Imana. Ibiro ni intambuko. Warangije uri umukristo koko, uhagaze mu ruhande rw'Imana, ukora ibyo kugororoka, sawa, ibyo birasabwa mu ntambara zacu nk'abakristo. Ntushobora kujya kugwana na Satani kandi uri umunyabyaha uri uwiwe. Nta mwana ashobora kunesha se we n'ikibaho, ahubwo umwana agwanirwa na se. None umunyabyaha yogwana na Satani gute? Kandi bya nyene yagutsindisha ariyo minyororo akubohesha, ukajizaho kukugira ibibazo.
nimba ugomba kurwana intambara nk'umukristo koko itandukanye na Satani, uhagarare mu mwanya w'Imana. Iki ni kibanze kandi kirakwiriye. Nta rugamba rw'abakristo rurwanwa n'abanyabyaha. Urangije ibyo byose, wambara ibyo bigwanishwa byose ukora 6 by'umukristo. Urangije kuvyambara byose bikwiye kandi wabyambaye neza, kuri 18 mu Banyefeso 6 havuga ngo musengere muri mwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Igikurikira gusenga. Nabambwira abantu gusenga si kigwanishwa, ahubwo gusenga n'urugamba tugwana. Ibigwanishwa n'ibya bindi byose 6: ukuri, ubutumwa bwiza bw'amahoro, agakiza, ukwizera, ukugororoka, inkota aryo jambo ry'Imana. Bino bigwanishwa byose ibi nibyo twambara tukagwanisha mu rugamba, ariko kugwana kwacu ni gusenga. Gusenga niko rugamba tugwana, kandi gusenga kwiza nkunda kubwira abantu ni kwisonzesha. Nimba ari ikintu kikubabaje kibabarize. Nimba ari ikintu ugomba cyane rwose, fata umwanya wo kwibabaza, usenga Imana wisonzesheje, hama wambare bya bigwanishwa byose. Ukwizera ukuzibirishe imyami y'ubugwanizi yaka umuriro. Ijambo ry'Imana urikoreshe nk'inkota. Inkota nkunda kuvuga kandi ngo nimba ari ibigwanishwa 2 bikomakomeye cyane mu bigwanishwa by'umukristo, ni ukwizera n'ijambo ry'Imana. Ukwizera nk'inkinzo. Iyo Satani ateye icumu, tega inkinzo ariko kwizera. Iyo Satani ateye umwami, tega inkinzo ariko kwizera. Mugabo nawe zibira imyami n'amacumu ya Satani, hama nawe mukubitisha ijambo ry'Imana. Ndabona Yesu Kristo muri Luka 4:13 yagwanye neza cyane. Nawe yari yambaye ibigwanishwa byose, ukuri agukenyeje, ijambo ry'Imana ari hagati mu kuryo nk'inkota. Ukwizera ariko kwemanga no kwemera se yamutumye agufashe nk'inkinzo. Yambaye neza, mu generale nyene akomeye w'ingabo zo mw'ijuru. Sinzi ko generale yo pete ya mbere murambabara sinda nabizi neza. Mugabo yari yambaye neza yaberewe, armire y'umukristo koko. Yambaye neza ariwe Kristo nyene umugabisha w'ingabo. Nuko Satani aramwubahuka, akoresha ijambo ry'Imana mu kumuhana no mu kumukubita. Satani ati hindura ibuye ricika umutsima urye. Yesu ati handitswe ngo umuntu atungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ry'Imana. Satani ati ikororere hasi, handitse ngo Imana izokuragiza abamarayika. Yesu ati iki naco nacibagiye ko hari ahandi handitse ngo ntukagerageze Imana yawe. Satani asubira ngo pfukama unsenge ndaguha ibyo mw'isi byose n'ububasha bwayo bwose. Yesu ati handitse ngo ntihagire ikindi kintu usenga atari Imana yawe yonyene. Satani bene data, iki kintu mucumve neza, amajambo y'Imana yose ari muri Bibiliya Satani arayazi. Iyumvire n'ukuri, niba abadayimoni bo basoma Bibiliya kudusumbya kugira ngo bamenye aho baduca mu kutunesha, mugabo natwe tukicara ngaho tukihunirira ntitumenye n'umurongo n'umwe watugobotora mu ngoyi z'abadayimoni iyo baduteye. Ugasanga idayimoni izi mirongo yo muri Bibiliya kugusumbya wowe uri umukristo, kandi aricyo kigwanishwa cya mbere cyo kugwanisha iyo Satani aguteye. Yesu yanesheje Satani amajambo y'Imana, ariko Satani kandi yagerageresheje Yesu amajambo y'Imana. Mwene data, ambara ibigwanishwa byose by'umukristo nk'uko mwe mu Imana bitanga, ariko kandi umenye ko urugamba rwawe urugwana mu gusenga, kandi gusenga kwiza no kwisonzesha. Ariko nimba ari ibigwanishwa 2 bikomakomeye gusumba ibindi, ni ukwizera bo n'ijambo ry'Imana. Amajambo y'Imana aba ari menshi agwiriye mu mitima yanyu, apana mu mitwe yanyu, kugira ngo aziga mu bugingo bwanyu. Umugwanizi niyabatera akoresheje cya kinyoma ciwe, namwe muze mu mugwanye mukoresheje ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Satani n'umunyabinyoma akoresha ikinyoma mu kutugerageza, kandi ikinyoma ciwe ahirika ijambo ry'Imana. Niko yabigenjeje igihe aciye mu nzoka akagerageza Eva. Yaje amubwira ngo burya ngo Imana yarababujije ntihagire igice na kimwe muryako muri bino biti biri ngaha. Wumve gene Satani yabigenjeje. Yaraze makuru ko batabujijwe ibiti byose, ahubwo babujijwe kimwe. Acaraza ngo bafitiye impuhwe gusumba Imana, ngo burya Imana yarababujije ntimujye ku gice na kimwe cyo ngaha. Eva ati burya no nshuti
kumenya ibagije ikibazo cyiza cyane rwose n'urukundo ndagumvisemo. Icyo Yesu uko Imana yatubujije kujya ku giti kimwe gusa kiri hagati mu itongo gitandukanye cyiza n'ikibi, mugabo ibindi byose twarekureye kubijya. Satani ati none ko yabarekuriye byose kubera icyo cyoco. Eva agize ati yatubwiye ngo nitwakiryako, oya nguretse kukiryako gusa nitwanagikorako tuzopfa. Satani atoyaye, burya icyiza kiri muri icyo giti ukiriye ubana ubwenge nk'Imana, uritegereza ukamenya icyiza n'ikibi nk'Imana. Rero Imana ntiyagombye ko mumera bene uko, niyo mpamvu yababujije kukijyako. Haba namba haba n'intete ntimuzopfa, kuko Eva atashize umutima ku cyo Imana yavuze, kandi kuko Eva atashize umutima ku rukundo Imana imukunda, kandi kuko Eva kumbura ukwizera kwiwe kutari gukomeye ku by'Imana yamubwiye n'ubucuti afitaniye n'Imana, ngo arahindukira cya giti ngo kibona ari cyo gukundwa, yamura ku byo cyamye ararya, kumurengera ngo abona ntapfuye. Ngo yarazi ngo apfa kurya cyapfa, abona ntapfuye, kuri ko singa ngo Satani yavuze ukuri. Nuko aragenda hako n'umugabo Adamu abona Eva ariko ajya ku byamwa bya cya giti, nawe aratora arajya ngira ngo yumvira ati none ko Imana avuze ngo tuzopfa, ko mbona Eva ariko arakijya akaba atarapfa cyangwa akaba atapfuye, nawe aratora ararya. Mugabe iherezo rya byose barapfuye. Ikinyoma cy'umugwanizi kirabanesha, ijambo ry'Imana barihindurisha ubusa ikinyoma cy'umugwanizi. Uko niko abakristo benshi bariko baraneshwa. Ntabwo mbona kubwirwa ingaruka y'icyaha n'urupfu. Yegome urasambana rimwe kabiri gatatu kane mbere n'umwaka ugahera n'imyaka 2 n'imyaka 10 gari uri mu busambanyi, mugabe izo niwe zizoguturira uri kuregeranya, zizoguturira zizokudomeka. Ibyo byago mukora imbera y'icyaha n'urupfu. Mugabo unesha ikinyoma cy'umugwanizi, ukineshesha ijambo ry'Imana, kandi uhangane na Satani wambaye ibigwanisho byose by'umukristo nk'uko mwe mu w'Imana bitanga, hamugwane mu gusenga no mu kwisonzesha. Ariko navuze ngo ibigwanisho by'umukristo bigwanishwa n'abakristo. Kizwa kandi ukizwe neza. Itandukanye na Satani, hunga uve muri Babuloni. Ingeso z'abanyabyaha ntizigukwirira umukristo. Guhurumbira iby'isi ntibigukwiriye kandi ubwo yuko iwanya ari mu ijuru. Kurongorwa na kameremere k'umubiri ntibikubereye kandi uri umwana w'Imana, mu gihe abana b'Imana barongorwa na mpwemu yera. Kora ibikwiriye byose nk'umukristo, hamugwa ari intambara zawe zose mu mpwemu no mu kuri, usenga Imana kandi ubibere maso. Ubutabazi burahari, Satani azohaguruka. Yego bibigeragezo bizokwama byaje, mugabo uzokwama uri umuhizi mu ntambara nka Dawidi, aho uzogenda hose gutabara uzotabaruka n'intsinzi, kuko Yesu Kristo azokuja imbere nimba nawe uzoba wemeye ko kuyobora. Yesu Kristo akomera umugisha. Ni ikicigwa cy'uno munsi, kandi abacumbise mwese Kristo Yesu abampera umugisha cyane. Teme yo ku munsi ukurikira izotwigisha kuri ibi by'uko ukwihangana n'ukwiyubara n'ukwirinda ari inkingi zikomeye cyane zishigikiye agakiza kacu. Kwihangana, kwiyubara no kwirinda ni inkingi zikomeye cyane zishigikiye agakiza kacu. Ibi nabyo bidufasha gute mu ntambara zacu? Reka tuze tubyige ko ku munsi w'ejo. Kristo Yesu abampera umugisha cyane. Nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, Uhoraho Imana abahezagire cyane. Hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu byaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 265 99 488 Izi nizo nimero zanje za WhatsApp, unyandikire kugira ngo mbigufashemwo. Niba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. Eka nawe we ari ryambere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacu, unyandikire kuri izo nimero. Ibisigaye ndushiza kubamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. Ibisigaye murushirize kandi kudusengera.
musengere je nk'umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo Uhoraho Imana arushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. Kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabafasha bikomeye cyane gose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise contact zabo no mu yandi magroupe yose ya WhatsApp murimwo. Uhoraho Imana azobibahezagirira nimwabikora mu bikunzi. Tuzokomeza ku munsi ukurikira naho butaha, muzigamwe cyane.